Ngithanda ukuthi-ke ngikubingelele ngiphinde-ke futhi ngikwamukele khona la ku-Backspace. Sengiphinde ngabuya-ke futhi ney'thinta-ke idiski, hlela nami ngikuzele nazo. So lana-ke mbukeli ngiphethe-ke indaba ethinta i-Kaizer Chiefs. Naye-ke lapha ucoach uSiti Ramovich owake wacoacha-ke lapha i-TS Galaxy, ocoacha-ke lapha e-Algeria njengamanje iqembu-ke lakhona i-CR Belouizdad. Ngiphethe-ke lambukeli indaba eyishisayo, indaba-ke ivelayo eyilinka-ke ucoach uSiti Ramovich nayo-ke i-Kaizer Chiefs. Emavikini kadlule mbukeli kwaba-ke ney'ndaba nje ey'ningi ezike zavela, and lezo y'ndaba-ke zaye zaconfirmwa ngisho ama-journalist ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs ikwimakethe ifunana nokhoji. So lana-ke mbukeli kuvela ukuthi-ke i-agency yakhe uSiti Ramovich i-offerisheke lapha i-Kaizer Chiefs, yena-ke uSiti Ramovich njengoba-ke i-Kaizer Chiefs ikwimakethe ifunana nokhoji. Ama-reports aveza khona ukuthi-ke i-agency yakhe uSiti Ramovich itsheleke i-Kaizer Chiefs ukuthi-ke bengamthola yena-ke uRamovich uma-ke bemfuna, kodwa-ke lokho sekuyodependa nasey'ngxoxweni zabo. So injalo-ke mbukeli indaba-ke ethinta uSiti Ramovich, and ey'nsukwini-ke ezedlule yena-ke uRamovich bake bambuza-ke lapha ngendaba yakhe emlinka nayo-ke i-Kaizer Chiefs khona-ke lapha e-Algeria, and waphendula wathi-ke ngeke eze khona ukukhuluma kakhulu ngaleyo ndaba ngenxa yokuthi-ke i-Kaizer Chiefs njengamanje inabo-ke okhoji. Uthi-ke ngabe akabahloniphi mangathiwa kuyakhuluma ngalawo ma-rumors alinka yena nayo-ke i-Kaizer Chiefs. So injalo-ke mbukeli, and-ke ezinye indaba ukuthi-ke i-agency yakhe yena-ke uSiti Ramovich, i-team yayo-ke agents erepresenta yena uSiti Ramovich iphinde-ke futhi irepresente yena-ke uNabi nayo i-technical team yakhe. So zinjalo-ke mbukeli, yizo-ke lezade ngiphathele zona, ake ngithi-ke nje danke, ngiyazi bongela.